Kitabu cha Alamuli mriangoni wa 15. Samson anarihiza Filisiti. Baada ya urofika wakati wa kuvuna ngano, Samson wahala kibuza chenda, ili akamlamuse mchewe achendamba. Na mala ningire chumbani mwa mchangu, ela mtezawe akimukaaza. Mtezawe akimwamba, ujeri wenye, naona weroza mume na jomu, kwa vivyo nikimroza ye muhirikio. Ela hata vivyo naonazo kamuhale mvahawe. Kwanza ye ni mzo hata kumshinda ye. Samson akiamba, safari hinda kala sina makosa, wakati ndoho ahenda kitu Filisiti. Baya kimbola chenda gwira mbawa magana mahahu, akiafunga mikira airi gonya akiafunga chenje, kila mbawa airi reo kalaza funga hamwenga, akivigwiza mohozo jenje gonya arichirao mbawa machenda kwenye minde ya ngano ya Filisiti. Akocha mabomba gangano na ngano reo kala kaiza vunwa na minda ya mezeyutini na mizabibu. Filisiti mario uza ni hani ya zihenda vino mambwa ni Samsoni mtezo wa mwana mlume kula timuna kwa kukala mchewe wa gero ye muhirikiwe. Filisiti machenda moche msichana ungana babaye hata makifa. Samson akaamba, sinda oya muhaka ndiho rihiza kisasi zudu zenu kwa jomru zijo vihenda. Akiashambulia vivi na kiala ganji ao gonya kitaramuka chenda ishika hiza panga ya mwamba wa Itamu. Baya Filisiti machambuka machenda piga kambi Juda na makizipanga kushambulia mzi wa Lehi. Watu wa Juda makiuza wa Filisiti makiamba, bona mzirehe hanaswi. Filisiti makizigize makiamba, fuzire fumugwire Samsoni fumuhendere arijo fuhendera. Beha kiukatu alifuta huwa Juda makitaramuka kwa panga ya mwamba ya Itamu machenda mwamba Samsoni. Ni kitu chani cho uzichofuhenda kumanya ukala wa Filisiti mana hutawala. Samson akizigize akiamba, minonari hizo chamarija nihendera watu makingamba, vikara huzire huku gwire huku funge konyo ukulaze kwa wa Filisiti. Samson akiamba, ni apirani kukala nini yenye kamunda na laga bule makizigize makiamba, ni karakara hunda kufunga tototo sana konyo fukulaze kwao ela kafunda kwa laga bule. Kwa hiyo makimufunga na nyugwe mbiri mbisha makimwambusha makimwomboza nzayo panga ario kala na dhana Lehi Filisiti makimuzirira na lonzo roho bwana akimzirira Samson na nguvu na zonyo garizo kala za fungirwa zikitoka herelugo lwa katani lizilongwizwa moho zikigwa kula mikononi mwakwe akipata ludha ya luiti lwanzowe akiluzola na kila gira atu alifumwenga. Gonya Samson akiamba, kwa kuhumira ludha lwanzowe ni zai katumbi, kwa kuhumira ludha lwanzowe ni zala gatu alifumwenga. Ario tosa kunena akilizuhalo ludhea na hoa atu hakifara madhi Lehi. Kwa kukalawera anaki ujomu, akimurabo na kimwamba, uzampa mhumikio ushindi mbomu, fikara nindafana kihu, anigwe mikononi mwa tumario kamangiziro lwembeni. Ario kamangiziro lwembeni, Mlungu akivugula hataro kala na wina kolehi na hakimbola mazi. Samson arihoganwa nguvu zikimuyira. Chokisima kifua eni kore na chokichereko kolehi hata vivi. Samson aikala mlamulo wa Israeli kwa muda wa miaka 200 wakati wa Filisiti.